Play pi baro ki vivo session pat hagni ko video ngan mura bingi pi hagwe day bat ki khubor like kam lani ki employment news de session pat lada pidang day ki bat mai ha ka video bat kumjuru ha channel ki jonga ala de ban upload shibun ki video hagwe day bat ki khubor like kam or employment news ke subha ban check ha channel jonga nang ba phila ban apply nang ta ki post baper ki bangala de ban upload bat lada phila pendep bat phila qualified namta iki to gi post ki bangala de ban apply shipi ke subha ban apply no wanum up hadu ban the last date ke kene ke video ru ngan rap yang yepi hagaba nagliang jong ka bro kala apply hadu ndu spa sau spa ndu pundu tli gi post ke subha wanum up hadu ba kan the last date hawat kadang kamslem handai apply no nama kani kadi nungba ka offline mood mdere na ka online de subhaban print ya ki to ki forms ki bala dia ban I happy apo kya official website nani ka notification de sapendap nani fill up ya gitu ki jingdan kamber khoj na ka sa submit kita katahi sa simpat ali hang dengan batai no ipi kumno bapin bat ke kita ki post hagwe day bat ketika department ka border routes organization kalau kod application nak benta ini ki post baper kata jong ki draftsman nata supervisor turner mechanist driver mechanical transport driver routes ruler but operator excavating machinery the kita kidon hadu neutrally ki name of the post lene kateng jong post but ka total number of post kadon hadu south pa hadu pu neutrally ki post the sabha nakamta ka post draftsman kadon nakamta ki on reserve kadon khandai tli ki post SC kadon artery ST kadon kawe but OBCR EWS kawe but total kadai khatsan but nakamta ya current ketu kebangala dia ban pensio nang ta backlog PWD kadon kawi nam ta ki unreserved SC0 ST0 dan ni te ka total number of post kini kuwi bat ka grand total ye kita bro artily ki sub vacancies ke de kan duty ki post panam ta ka post supervisor kadon ngan pule na ka bentai ki unreserved artily but ki ST umdan te total kan de hitu turner nagbenta ki unreserved kadon santali nang ta ST umdan te ka grand total hangte ka de hadu shipot ligi post te kui pinamla ban apply te tang unreserved but ST pila ban apply dengan pule tang kita nang ta mechanist hang tu kadon tang nagbenta ki unreserved kawe nang ta driver mechanical transport hang tu ka khambun mo nam ta ki unreserved kadon hadu arspa prat ligi post nagamenda ki ST kadon 500 ligi post but kui ru ki don te ka total hang tu tang nagamenta ki driver kadon hadu south pa khanyo ligi post but driver route ruler ani namta ki current but backlog hang tu num don e namta ki unreserved but ST ru tem don kam ban apply namta tu but operator excavating machinery hangni kadon namta ki ST ka way kata bde jong ki current te sobha ban apply namta ka neru but the grand total namta ka current but backlog hang tu kadon hadu khatphat ligi post te namta ka backlog ru sorry anum don e ma te tang namta ka current ka phila ban apply kadon ka way ka post te haba grand total ye ki number of post ba ro khot kumbangala de ban pensau kadon hadu saus pa ndu pundu tli ki post te sobha parlok lada phila bit la biang ya ka qualification kebangan sapensori sobha wanum up apply no na kabenta kiti ki saus pa tam tli ki post but hangni ngan UEP but ngan pensori na kabenta ka last date ba phin apply na kabenta ki post kan de hadu khatsau tarik bu January na kabenta jongi ki candidates ki bade na po kano is state di subha ban apply no haswa ketika khatsau tarik u January arajar arpsan te parlok khamtame ki bade na po ko state Meghalaya wanam guslain na kabenta ka center hoi bro fikli ka center ko don ha Shillong ne ha hoi
kumba labta langba gani ka department hagani ka general instruction hani ka ong center for physical efficiency test or physical test trade test and written test hangni ka nongguno I'll read in English. All tests would be conducted at GREF Center, Delhi, DK Cam Alidi Road Pune. However, in case of any administrative constraint, the tests may be held in the decentralized manner and candidates would be allocated center close to the place of their residence as per address in the application forms. Discretion of department would final for allotment of the center. Tik ong hune ba nagbata ka physical efficiency test, practical test, but ka examination test lani ka written test lada ki bun ki applicants ki ba apply kamtame ki badai na po state Meghalaya ni Assam Arunachal but kui ki state ki ba na po not is ngong ba kin sa panbet ya ka center ha ki jaka ki bajan ki jongphi te wanam kuslai lada kibun ki ba sa po lane ki ba apply na po state Meghalaya la tikna ba po Meghalaya ru kin sa bu ya kani ka centers ka ba sa panle ya ka PT but ka practical test kunjuru ka written test na ka benta kiti ki post Sementang nyepet hakabede but ka age limit lane relaxation na ka benta ka post draftman kla ban apply ne do khat pra do arpnews nem ba na ka benta ka post supervisor khat pra do arpnews nem hi na benta ka post turner khat pra do arpsans nem nangta mechanist khat pra do arpnews nem driver mechanical transport khat pra do arpnews nem namta ka post driver road roller khat pra do arpnews nem ba nagamta ka post operator excavating machinery kandena do khat pra do arpnews nem but kandon ru ka apa age relaxation nagamta jungi ki ST kata ka bade sans nem tekumut pila ban plus sa sans nem nalor kite ki snem ki bangla de ban pansyo shubuk ka post draftsman hat pradu arpnews nem kata ka bumut plus sa sans nem kande hidu live for ars nem te khat pradu live for ars nem ngidang la ban apply nak banta kate ka post draftsman juru supervisor turner mechanist driver mechanical transport driver route roller but operator kineru phya ban plus san san nem nakabanta jong ni ki ST tetang katahi ngakwa ban bentip hakbede bat ka age limit tingini payment ta hakbede bat ka essential qualification ka phila ban apply nang ta ki post buffer nak ta ka post draftsman fill up and apply nagtagi candidates ki blap pendep ya 10 plus 2 with science subjects from recognized board nagta ka post supervisor administration fill up and apply ya kitu candidates ki blap pendep ya degree from recognized universities or equivalent nagta ka post turner hangneru fill up and apply nagta kitu candidates ki blap pendep ya ka class 10 sajrong tangba kide bendon pade ya ka ITC certificate Panam taka post mechanist kilaban apply ya ki matriculation candidates but kumjuru pide banduan ya ka mechanical certificate. Panam taka post driver mechanical transport matriculation candidates lala aban apply nam taka kani ka post but kumjuru pide banduan ya ka valid driving license kata ka ka LMV lane HMV. But nam taka driver route ruler kaneru nagam taka ki candidates ki bulap pendep ya ka matriculation lane class 10 Ngamta ka ruler ordinary grade kaneru phila ban apply ya itu ki candidates ki balap pendep ya class 10 sajrong kumjuru ki de bandon ya ka valid driving license. But nakamta ka post operator kineru nakamta ki candidates ki balap pendep ya ka matriculation ki la ban apply nakamta ka ne ka post operator. Shushu ngine pe nakamta ka pay skill jong ki post beper nakamta ka post draftsman pay level 5 kata arkhnai hajar aspa adu khnai pa hajar laispa shipnai nam ta kapus supervisor and the pay level 4 arsan hajar sanspa adu prapu hajar shispa nam ta kapus turner pay level 2 khnai hajar khnai spa adu nru phulai hajar arspa mechanist level 2 khnai hajar khnai spa adu nru phulai hajar arspa driver mechanical transport pay level 2 khnai hajar khnai spa adu nru phulai hajar arspa driver route ruler
pay level 2 kat khandai hajar khandai spa hadu unru pulai hajar arspa bat nagam ta kapus operator excavating machinery kandai ka pay level 2 hi hangni kat khandai hajar khandai spa hadu unru pulai hajar arspa tingini pe shushu ka bai dei bat ka physical efficiency test hangni kandai ka ba asuk tam nagam ta ka activity kandai tang 1 mile run lane 1.6 kilometer kata ka bumut tang 10 kilometer sitang. The maximum marks hangne only passing the test is mandatory. Kata ka bumut ba la ai hangne ka time available kan tang po 10 minutes. Tang 10 kilometer 10 minute ki pha mare mo ani kan ka basuk na preng ka basuk tam te suma lada pila apply na kumta kiti ki post paper jele ya gane practice no namar kaporu kin ai hadu 10 minute. Pimpat juyo kum kiwi ki physical efficiency test kum kane ka BRO vacancies. Siswa bangan penkut ya kane ka employment news ngan pensngo SYP hakbai dei bat ka physical standard test lane PST nang ta jungi ki ST kan dei minimum height kan dei 6% per hour centimeters. Tesomha ban theu yelade nada pila don 6% per hour centimeters kata ka bomut pila la ban apply nam ta kitu ki post prepare ki bangala de man pensngo SYP. Haban pendap ru ya kani ka centimeter sa ka tu application form te somhaban theu bahaya lade khnang ba phinsuk nda lale ya ka physical measurement test ditang kata hi ya ka bede bat kani ka employment news ka bamenta hagani ka video hope kermen ba phi layo shibun kijing tip ha ka bede bat kani ka BRO vacancies de saisin pan lada pidang dei gibat mai ha video bat channel ke jonga subha pinya share like bat subscribe na benta ki wei pade ki employment news ki banongwan nani shakman tangata hi stay safe, god bless you.